Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. Di kay agbarbartag, ta isut pakadadaulan nyo. Ikagumaan nyo kumakit di nga agtaang kada kayo ti Espiritu. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Napintas ka matgayam, ading ko. Agam, apay nga aking kita? Ket awan asawam? Ay namanong, nabartag ka manan, iso at ilalawlawatem. Saan mo ta? Tinimtimak larte, arak. Anya atim mimtim, kat no demon amo ti lubong mo, manong. Aya! Kasano mo, ngay baga matsaka mo ti lobong ko, nakawad tupa dito pala. Wen angam kita aman dagita kawas mo, nakapitpitak. Kaasi man ni manang amang laba ka dagita. Abay nga awan nga paiso ti asawa. Adan iji sila Jo, manong. Nalabit ang nakaturugan gaputan na bannog ang nakiraap. Aya! Idinto tasika. Adda ka lang iji tersena makitagtagay kadagiti gagayam mo apadpadam amang nginom. Mapanak manan makiraep lakay, sikan ti makaamo iti anak ta. Ha? Apay, ada ka di aramidam ita? Ay, awan mo kiti, bakit? No kasta nga rod, sikan ti agaw awir. Sayang mo't no sa anak ang makiraep. Isupay ti tangdan ko apaggatang iti makan. Awanan bakit? Ano sampay la ti agawir? Anya nga rod, awan mo't mabalin tayo iti biyag. No addan tumanen pakikonstruksyon siyak mo't ti makaamo iti anak ta. Wen, bakit? Agsinnublat ta nga agawir. Iti kasta, makapagtrabaho ti maysa ka data. Wen ka ti. Ala, mapanak nga rodan. Dagasak pa ni Mari Marcia iti balayda. Tada kami ti makiraep iti talon ni Nana Rosa. Si kamot ti mangpatpaturog iti anak ko, ading. Awan man ni Manong Danilo, manang. Apaman anak kasang petak, imbilin na kanyak ni baby, katrimwar. Anya? Napanan na ka no? Di namot imbaga manang. Ngamamuklatan, nga ijay manan ayuyang da nga agkukumpare. Naanos ka ngamin unay, manang. Ung tambot ngamin sagpaminsan ni Manong tapno agnakem. Kanayon mat abagbagaak. Ngam dinak mat denggan. Talaga adi na malapdan ti bagina nga uminom iti arak. Jakman amoy di akabsat ko. Kasla ipatay na no saan nga agbartek. Ala, bayamon na ading ko. Kasaok tumanan apaman na makaawid. Uray siyak manang. Bagbagaak tumanan ti kabsat ko. Danilo, masansanan ti panagin inom mo. Di ka unay. Pasensya kan bakit? Diyak kami na mapuputan no daduma. Nagadugaya man tinainom ka. Liklikam nga minti mapan ijay tersena Tapno di ka masulisog nga agbartag. Wen, pasensya ka lang kuman bakit? Agdaw-dawat kay ti pasensya ita Manong. Inton bigat, agbartek ka manon. Anya? Kat isumat, kanayon kang agbartek. Apay, di mo ayaan mo ti epekto ti arak iti bagi ti tao. Amok matading ko. Kasi itinakunak. Diyak mapuputan no maminsan. Kahit nagadugaya man tinainom ko. Rason? Ay na Manong Danilo. Arig nan gatgatangam ti sakit, gapo iti nalabas naging inom mo. Laglagi pam, awan tinasaya at nga itdan ti arak ken ka. Alawunin ading ko. Husto ti imbaga ti kabsat mo. Iso asapay la kuma, talikli ka mon ti panaginom iti arak. Mangalak ka man pa iti arak, pari Danilo. Ay kat mo na. Di talaga yam. Angam,
Sigurado kayo akabaalan niyo pay. Nabartag kayo matan. Ay, sus. Kabalan mi pay. Kayang-kaya. Kaya to dagsalak. Anya? Uy! Nagtagay tayo pay. Kahit agipatukar kayong tuman, ito madamdama iti samibong tagsalak. Sige man nga ron, tapno, duwat ang agsala pare. Ay, kumuna! No problem! Biron, ani manang mo? Rimor itay manong. Ririingan na ka. Ngam di kamot ngamin mariing. Iso asyakon tinagdisnudo ang mangubakin ni baby. Anya? Kasanumot ngamin. Nabartag ka nagawid. Parbangon pa yun. Kasano ngamin ngay, adi ka maaldawan ang makariing. Ay, nasakit ulog. Nagapgas ti tiyan ko Ay, tulungan na kumaading. Epekto ti arak day manong. Anya? Ay, anay. Basol mo mutlaang Ay, pangasim. Tulungan naman. Ay, yala anak ko may tinapulot adanom. Parang may katiapgas ti tiyan ko. Apay, di mo kabaulan ti bumangon manong? Ay, medyo nga rod. Ala na, tulungan na kon. Mabiit lang nga rod, tayalaan kay tinapudot adano. Mare, jak matan makitkita ti asawam. Adda ije balay, mare. Apay, awan ka di pa'y sarek da iti construction. Adda. Ngam, agsaksakit pa ilakano ti tiyan na. Iso asyak pa ila ti rumrumwar ita. Tapno agsapol iti pagbiag mi. Anya? Dayta ti agpaiso, mare. Ay na mare, amangan mat no epekto ti arak dayta. Kasla masansan mat ngamin ti panagin inom da. Wen nga rod, mare. Kanayon mo tabagbagaan mi. Ngam di na kami matdenggan. Ay, una yan ni pare Danilo. Daddadaulan na laang ti salunat na. Diyak man ammo iti day di atao. Kanayon na nga ibaga nga ammo na ti saan anasaya at nga ipikto ti arak. Ngam di namat nga rod maisardang ti panagin inom na. Ala, di ka maumuma amang bagbagakan kwa na, mare. Barang ininot tumit laang ama isardeng na ti bisyo na. Kay miimbag mo pa lang amin manong. Rumor ka manan. Kaya't kung aruda na makita na kita gagayam ko, kaili ko, idading ko. Nga tama no? Amangan mo't no ti panagtagayo ti kailiw mo. Unay kamutin. Kasanumat ngamin manong. Kay miimbag ti sakit ti tiyan mo. Ita, mapan ka manan makiinom. Siga, saan ka makiinom, ading ko? Awan lat amukon manong. Uray bagam adi ka uminom. Maawis ka matlat ta, inton kasangsango mo dagiti gagayam mo. Amang ano si kapay ti gumatang iti ara. Gusto man day tanading ko. Nagado ko nga ibagamon. Ne, agpay sumot Huston ko nakmay. Sapay makarurod ka. Denggam ngamin dagiti pamagbagaken ka manong. Tapno saanan ang maulit ti napasamakken ka. Nga ultimo danom kat di ka makaala. Gaputa di mo kabailan ti bumangon asiksi ka. Anya? Gusto mo ti bagpagak manong. Iso nga agpanunod ka, bayat anasapa pay. Danilo, saan aga po tadyak agtagtagari? Kat aramidam matan ti kayat mo. Bakit? Jak umanamong iti kanayon a panagin inom mo iti arak. Jak lang amin kayat nga ulit-ulitan nga ibaga. Gaputa makaungat ka mat. Para mat lang iti pagimbagang ti ibagbagakkan ka. Amumatan nga adon ti tataw ang nagsakit. Gapu iti nalabas a panagin inom da iti arak. Pasensya ka kuman bakit. Manipod ita. Inutek. Akis sayan ti panaginom ko iti arak. Masapul akas ta ti aramidam. Gapu ta pagsaya atam matlaang. Nagana sa talaga ti Rignano, kasangsangom dagiti gagayam mo anya pare. Ay, ito na pare. Nang runa, no adda arak asangsangwen. Iso nga ro na jaklat na may sardang tagsyat.
Gauray ka na yung nakapaganti asawag. Uray ti kabsat ko. Bagman, tadi nakaapaan ti asawa ang paray. Jesus, nanos ti asawag pare. Nalaka pa yung mamakawan Isa ka na yung nakapasensya. Ay, kastaya pare. Ay, Nagasat ka nga ron akan ni bakat mo paray. Yun no siya. Tunggal sumang pagkatag nakainom. Ay na! Ngiwat dito, ngiwat dito. Iso mau makaw. Ana pare, ano sam ni bakat mo? Kaputa basol mo matlaang. No apay, akanayon nakangaong tan. saan tayo ka di pa nagawin? Bakit? Saan pa'y? Ngamin, masapul nga obserbaran na ka ti doktor. Anya? Adda sakit mo iti puso. Uray dalem mo, apektado pa yan. Liver disease, kan heart disease, ti findings da kan ka. Anya? Day tatipod no. Sigun iti doktor anang taming kan ka. Arak ti makagapo. No apay anaadaan ka iti kasta asakit. No kumangamin tadimngag ka. Saan akasta tinagbanagam? Pakawanan na kumabakit. At datang amin dito ospital. Amok nga ado ti an-anayam. Iso adi kakayat asidiren. Agyaman ang iti panangaywan mo latta kanyak bakit. Tauray kasto'y tinagbanagak. Adda kalata iti sibay ko amang banbantay kanyak. Manula ang abulan tinaglabas, Manong. Manipod na ospital ka. Ita, umininom ka manan iti arak. Ay, sa pulang nga ti bagik ti arak ading ko. Ay na, agnakam ka kumamot tan Manong. Di ka pa'y ayan na didigra iti pan naka-ospital mo iti mano alawas. Kakaasi ni Manang ang nagremremedyo iti pagpaagas mo. Ita, di mo aywanan ti bagim? May salang apong titinumag. Di ka kadimadanagan. Ay, diyak amukan ka, Manong. Apay, nalipatam ka din ti bilindakan ka. Di ka umininom iti arak. Gaputa iso ti pakadadaulam. Wun, jak malipatan dayta. Talaga adi mo amo ti mabagaan, Manong. Iso ang makamu kamutan iti biyag mo. Anya? Iso ano kumaro man ang ti sakit mo. Di na kun namnamaan amang bantay kan ka iti ospital. Amok latan ti dinawat mo iti apo Manang Alona. Ading, Amok ka na dagsan ti riknam. Kan parikot mo ti kabsat ko. Di mo lang kayat nga ipadlaw. Gaputa saan mo't laad dumngag ni Manong kan ka. husto tanak ko na mo ading ko. Diyak amuno kasano ang mapasardeng ko ni Manong mo iti panagin inom na iti arak. Uraan niya pa'y ti aramidak amang bagbagakan ko na. Di nakmatdenggan. Unay mo't ngaminan ti kabsat ko. Nasakit pa yun ti barukong ko. Kanayon nga iso ti pampanunutak. Kasano no sumrumanan ti sakit na. Gapot aing subli naman ti panaginom na iti arak. Ikararagan talatan, Manang. Nilangan apo Diyos ti pagdawatan ta iti tulong. Tapno makaamiris ni Manong. Apay, pare Teddy. Wah, Mare Alona. Apay. Mare, agkalma ka kumalaang. Gaputa, dakas adamag ti ipadamag ko. Ngamin, Ibagamon Madanaga na kiti kastadjar mo. ni Pari Danilo, intaray da ospital. Anya. Awanan ti sir-sir biti biyag ko bakit.
Nasaysaya at la kung ano natayag langan. Putdan danti dua sakak. Kimaro pa iti sakit ko iti puso. Kapilitan apot ganda ti sakam. Gaputa permi ti nakadunor na. Gapu iti nakatnag mo iti rangkis. Idala mamiris ko ti amin bakit. Arum bang gayam aditay labsen ti arak. Gapu tayo so ti mabalin apakadadailan tayo. Awanan ti mabalin tayo. At daditan. Saan tayo matamabalin nga isubli ti aldaw? Tapno ibabawim kuma tinalabas a panagin inom mo. Kasi kayo na mga iwan kanyak. Isungerwarda kon dito ospital. Saan? Uray no kasta ka. Aywanan ka. Gaputa asawa ka. Kanipat-pateg ka. Adda ka asi ti Diyos. Patyak adi na tay baybayan. Tinalabas a panagin inom iti ara kat mangipay itinadagsan a pagparikutan. Iso arumbang kumaakontrolan. Tapno awanto ti pagbabawyam iti odina. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.